Maen nhw wedi helpu ni cael fel accreditation special i troi gegin mewn i'r fath o lle sydd eisiau i gallu wneud fel y jarred products, fel bod ni'n gallu gwerthu nhw yn siopau gwahanol dros Prydain. A maen nhw wedi helpu ni gyda mynd ar cwrsiau pethau, fel i deall mwy o beth i marchnata, i deall mwy o beth i fel SEOs a sut i defnyddio'r gwefan. A maen nhw hefyd wedi helpu ni seto ni lan gyda consultant, a maen nhw da mwy o profiad yn yr diwydiant, y wholesale a pethau, i gallu helpu ni fel o'n nhw'n di-introducio ni i lot o'r buyers maen nhw'n galw nhw yn y defnydd mawr yma fel M&S a fel Harrods yn ni mewn nawr. Oh, I would definitely encourage other businesses to seek help from the Welsh Government because they just helped us in more specialised areas that we weren't familiar with. So if there's anything you're unsure of, they offer a variety of support across a lot of different departments in business. So I would definitely get in touch if you need some help.